EUSS has a very strong profile for us, which is it's small, it is focused on applied industrial engineering. That's very important for us, that you have this focus on applied sciences. You have very strong relationships with industry and business. So for us, again, that's part of our profile at Portland State. So while I know that there are many universities and colleges in Barcelona, this was really the perfect fit for us. It also has the feel of more kind of a Silicon Valley type of feel, where you see people that look like they're practitioners actually here. And I think it's a place where our students would feel very welcome and comfortable. Aquest acord es va començar a forjar a Helsinki l'any 2019 i ha costat, s'ha tancat ara, és a dir, ha costat 5 anys. Per què? Perquè les universitats americanes són bastant, per no dir que són molt reàcies a firmar acords amb universitats europees, on els estudiants de les universitats europees no paguin allà als Estats Units per haver d'estudiar. El que ens permet, o el que permet als nostres estudiants, és anar a estudiar a Portland, diguem-ne, sense pagar la part que haurien de pagar si estudiessin a Portland. I això, potser un estudiant pot pensar, ostres, tampoc és res de l'altre món. A veure, a Portland un semestre costa $10.000. Llavors, doncs és un estalvi més que important. I think there are 2 reasons why we would want EUSS or EUSS students would want to come to Portland. One is our location. You cannot beat it. We are between Seattle and San Francisco in the beautiful West Coast. It's very liberal, very beautiful. People here love the outdoors. It's the same there. Coffee, everything. So it's a really great place for lifestyle, I would say. In terms of our university, I think EUSS students would like it because of our connections to industry. We have Nike, we have Intel, we have all of those subsidiary businesses attached to it. And we're very focused on, again, the applied STEM fields. And so I think EUSS students would find themselves to be very comfortable there. And I think we're a very friendly place. Vaig poder visitar la Universitat de Portland i realment em va semblar una universitat molt xula, un campus molt maco a la ciutat de Portland mateix, molt a prop del centre, i la universitat en si té molt bona pinta. Una de les destinacions que els nostres alumnes tenen allò preferències, a part d'algunes destinacions aquí a Europa, doncs és anar a Austràlia, Estats Units, Canadà, Nova Zelanda. El fet de que nosaltres tinguem un acord propi i que els nostres alumnes no hagin de competir amb alumnes de la UAB, penso que és un punt fort molt important. Jo recomanaria visitar Portland per la gran varietat de restaurants que té, botigues, també citarà el bàsquet, tenen un equip de l'NBA, però a part de la ciutat recomanaria molt l'estat d'Oregon en si, perquè tenen una costa molt maca, molts boscos, muntanyes, és un estat molt xulo. Jo penso que això pot portar-nos a altres acords amb altres universitats americanes o del Canadà, perquè ja, diguem-ne, és com que hem fet la primera passa.